Lakano bagaway kalong kami, kaba prapusan senam ke karta, kala sya le biijot, haying sa jongka, ha hafiz gan, ha kasngin kong hadin bakata pat kala klatno. Kipulit kila kemi utai orang ba, ubla keno ba udon live san senam ke karta, ubla sa hakajuk ke senong, bat utai ubreu ong katat patai kubar. Une unong syakeno belatip kerteng kum urakesh. Lihat hu ba udai unong dikiat balatokit ya u dakipulit. Ketika breu kala syak marway hadin bau tengah bau kun jongka kila klapno. Lihat hu kipulit anurak arya. Uhan men berkepara jong keting kentai kisah hakejuk kedong berkakun jongka kesyong batki. Daya kapor bagatai kepersa kurim kala lech saying jong katai kalong kami hakapor kumba sibaje jenmit balayu i ba urakesh ulalek bijot ya kami temen jongka ong kipulet. Hadin kane ka khon ksiu ke balak lengo lapen sawa ya kijing sawa baro ka lapen long ya unong syakno ban pet krap na kate kayeng. Hadin kane nakaliang kibahyeng lapen tipno syakipulet. Katba katai ketemen kelakhatno hadin kijing syak thombor ha utai usam larang ba. Arya oleh tu syuk baki pulit kilalek marmar syakatai kajaka berkila jokem ya u ha katai kasngi. Kai pot jong ke Times of India ke tu ba utai unong syakno lapen ngat hikendon lai sepak lai pulai. Namar kejingrung tu jong u syayeng bat mensau yaki breu. Kejing le bejot ke bawon ra ya kejing yap lan kejinglong jeman ke bandang yai beteng ong ki kubar. Kubar ke thuru ba utai unong syakno ularung jubor bat khang talai ke yeng na syapo sywaban le bijot ya ketai ketemen breu ke bapra pasan senam ke karta klem don ke jing sengeu le rain ne yoi ki breu haba ki kasong hapo yeng bat bahyeng kla hap men kiu na jrong ben pli ke jing khang jong ketai ke yeng kubar kla kedeu ru ya utai unong song snong bolong ba ki breu ki badan haktai kathan kila kem ya urakesh kumar ber ki le ben ya u sywaban IT chakipulet. Udai une ubreu udai unong thau khiu berjuduk kiat man kapor laong kidong song snong.